Mwanju muligali omujumbe webunge ya West Mugirango omuske wakili Steve Mugaka litukolya lero nikanyaraka bagakora chitaro ao imeye bunge yo asanyaraka baga kuruduta magendero na boigo gukwanira igoro yemerobeli yo kwanana wechipasali imeye bunge yo asanyaraka baga kwana kyabuna onde bwensi nyataka baga gucholia chifomu chipasali nigara chikonyaraka baga konyora chipasali chinga kitiranya ka bachikurwegwa boigo nikanyaraka baga kurwego kulega tindi kuchase bali bwate amasakara yo bolimo bwana kyabuna ati bali chikonyaraka ba konyora chipasali echio gwetera ase obolimo boigo niganyaka baga kwanira amagendero ao ime ye bunge yo ya West Mugirango bunago tumanya umulikito Fatgad Gisemba umubunge o West Mugirango muske Stephen Mugaka nigorero agendereria gwikirania amagenderero ao ase bunge eyo abwase aigura ebirasi bitatu ebyo yagachwa gwetera ase chibesa cha NGCDF ase skuru yo borso ya Marindi umubunge oyo boigo naikirana asoma yego masabo ase skuru ya secondary ya Marindi abwase aria eira buna kera omorokiwa oyobete ga wichuria chifomu chipasari na ukurwa ebunge eyo ya West Mugirango nigo arachekonyora epasari eyo na omubunge oyo arachekura omoroberio bwokubwato kwa chicheki echo wikase chisukuru ao ili wacha watoto wetu wapate basari kwanza next week. And I take this opportunity to request all chief principals and principals of my schools, don't send away any child from West Mugirango on account of school fees. Let us deal with that case by case, but do know that the initial support from the bursary office is arriving starting next week, and should there be a serious needy case, sisi wote ni viongozi waja tutafute jinsi hawa watoto watahifadhiwa katika shule. Kubwatikana dengane yo igoro yechipasari ubwatukire igekure getindi gochase abwo babwate amasakara ataikiraniti abwo boigo baganitie chipasari echo puna tibari gochia gochinyora. Kuna aibu ambayo sikuwa nataka kuleta hapa kuwa kuna wajuaji wameleta more than 1,500 fake applications ambazo zingechomoa more than 5 million shillings ya pesa ya basari yetu, ndio watoto wetu wakose basari. Mkombwazi mweto terenga shetani ashindwe. Shetani afanye nini? Shetani afanye nini? Ensema yaye umwarimu omunene bw'esukuru ya secondary ya Marindi nigo amuburia umubunge oyo komokonya eryo abarimu baisaine kurikwa abwo anene bagosomia emeremo yesabu egesongo na boigo chemistry. Kama kundi la Marindi tuna ukosefu wa walimu, tukisaidiana kutupa mkono Teacher Service Commission inahitaji kutuongeza walimu especially in maths, chemistry, biology pamoja na computer science. If we have to take STEM seriously, because STEM is what can propel our students forward in this kesi ambayo kuja. Those are areas that we need to be extremely serious. Omwana siasa Douglas Orutwa Onkeo oyonere oikirana somoyega oyoiga bwa masabo ateba nerebya hegikaro kwariganiwa eryo kubakwanira aborokiwa abo bagosoa ase college ao kubwatikana nemeremo eyo bagosomera. Mheshimiwa, there is a lot we are doing on the ground. Our watoto wetu wakimaliza form 4 they don't get proper guidance. We need to do mentorship programs. University, you know, it's very free. There is a lot of freedom. But in Kiomba, kwa sababu ya on the ground, we arrange mentorship programs. Hawa watoto tuwaongereshe ili wakienda kukaa university wanaenda kukaa ndio at least hawa wanafunzi wakienda huko because tunawahitaji wamaliza warudi hapa wakuja kusaidia watu wetu. Ingana eyeiga yaegwa okoboko nomubunge Stephen Mugaka. Sponsor a mentorship program ya bana baitu bakulire form 4 bakanyete kogenda university. Igatiga tunyora abana aba bali bae kire kogenda bali bare ongoing. I will try and see whether in the month of April we can do a thing kwa wale ambao wako. We try and encourage them, we try and pray for them
we try and tell them not to give up. Kurase amagenderero yechipara nigo umubunge oyo boigo ayakwanira. Pesa ya barabara inapokuja kwetu na mnaona contractor ameingia barabarani kujenga, hiyo pesa ni yako, hiyo barabara ni yako. Tigabuwe tumata otigototiringerwe para kibese kintu kisoka kigubusa omweli yo yintu gwakansede bodaboda gali tumie tuyitenweka. Tigabuwe Mugirango tomanyi buda abantu ababepi onyegasi yaitego korwa is shodi onda deko ibunga litukeri mu mwari no kiriyo mu contract yo momoeteri magachi nanjira bonku mugwatera wechioro na EACC egere tokusebe kibesa kiaba West Mugirango. Hingo reporter Getembe kurwaiga Marindi yego tuka imeye wodi ya Bugichora ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Jeff Atigadi Yese